Naragsakmi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kadatayo amin, ditoy agtultuloy ti pannakikadua ken panagyaman. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem, ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunen. Diyak kayat ti nakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kayat ti narawat a babaunen. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo? Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilanteg trabaho. Agtinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di? Wen, madam. No adda madadaal mo agamit ni ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamot gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan ka iti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rod, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita, no diti agor noong, para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay laang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita Wen nga rod. Ha? Sir? Nangigak iti inuman tayo at siya. Atoy, sagagaysa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa rumuharak kumaitay. Ang nakita kayo mat ditoy. Iswa nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti maipapahan iti biyagyo. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputa na saya at kaakabsat da. Uray kayat ko ti agadal. Angam, isudalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikahin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti daytoy abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak diti balayo kas babaunan. Agmay-may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Agingga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tang amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na.
Agyaman ak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasinga. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Ala maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Carla, madama ti armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumitisang utilamisan. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya patiksa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kaya't ti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon ti makamo iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon ti mangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaum itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwem, siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo dito'y. Tasika, awan ti among maramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kaya't at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga guro-uray ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaulan nyo, ti agisorsor itilako yo, Nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamag-atang mo't amin. Kan, presko, dagitilako yo. Pudno day tako na ang balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y matibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat itilakok. Swerte ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami itilako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niya ti kayat mo asawan? Saan na ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka.
Iso adi kan agungot pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kaya Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra. Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinats in ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa'y friend. Anya akinats in. Di na pa'y lapinalpas ti ibagbaga na ngam nagsawa kon. Kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumot ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwam taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay tilinuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wanong kabilan na ka. Jakmot itulok kabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y ang mga Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wen, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan ka, Sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agatuan na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawen, apagay-ayamam ida. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, iho. Awan ba ko nakititayta? Isurot mo daan, Chicken Felisa, tapno makaaliwak sa idamat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank? No jak ida isurot. Ha! No kasta nga rod, nas ka na makisayan ti swelduda. Tasaan mo't adito'y balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masak bayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaliwaksay daman. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo ka ni Angie ngay. Naisagana yung tirumbang nga itugot yo? When, sir? O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van nati aramatan tayo. Isulaki din na itan. Ala, agsagana kayon, Felisa. When, sir? Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam. Ha! Ngamsan da nga agbindot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laang. Aha! Saan na mabalin? Napintas daan Chicken Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da? Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Chicken Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Uray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo, tamasusulduan da. Sa bali, ti ugali daan Chicken Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo.
Sigurado ang naragsak ka mo ilaan. Sumardeng kan! Awan ka is-iskan dagiti bagbagam! Punot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadinak ko maliklikan. Kaya't kung iparik na ti panagayat ko kan ka. Hustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapay aklaang. Ikagumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, Mariknam Tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapay aklaang. Ikagumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadanak at tumulong ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert. Napudnoakan ka, Felisa. Amin ngayong bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. Siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay. Agayat ka kanya. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir. Ay ayatan ka. Katulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ta, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakitak ang nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayem ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert kan ni Felisa. Ha? Day tatipudno, Angie. Sigurado ka? Uy, amangan no pagay-ayaman na lang tigayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita. Na in laven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ijaigid ti baybay? Nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips napasamak? Ha? Awan. Apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kayat. Oh, apay. Diyak kayat tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapantag langoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo.
Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak. Asino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, jakam mo. Pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam. Napintas ka kuma. No saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya? Katilangam. Kasla Dracula. Mangsursuron ka kadi. Si ka bakit? Saan? Ibagbagak tipod no. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, ad Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, ad Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayatnan nga agawit ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mangaw awer iti buridek da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali day ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adi nak kayat tay asawa na, papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaon ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla, takas tsaya talaga ti ugali na. Ay, sir, nairuwa makaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaonan. Saan ka marigatan niti trabaho? Gaputa dadafilisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Sir, kat agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagampay dagiti kayat mo aputas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ije resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Tabapandala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagsirbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga lumay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. Awan mabalin mo, no may sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan kuha na, tanapinta sa balasang. Adadama na nga awan makunakan ni Felisa. Gaputan na pintas mutlaeng. Diyak kaya tamapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, duan nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tiagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo ang malinisan. Talo akad sa aran. Anya?
Ang mga no nakakaasi ni Nana Linda, kanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawid tayo nga rodan, inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dual daw panagaliwak sa iyo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rod arumuar. Ala, wanen. Agawid tayo niton bigat. Ala, mapantang nga rod iji-igit ti baybay. Ipapasta ti aglangoy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat amoy buyaan dang iti daluyon. When kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsyakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kipinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Ay, saanan sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. Basta di nakibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitanda Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiay-ayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kaya't ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabutengak iti daluyon. Kumpat ka kanyak. Tapno mapukaw ti buteng mo. Saan yun, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, ang mga no maibatam ti imak Ang mga no yanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo dito likod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan kuana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kita magit iti panagmanehom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadaanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Wen kasinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamangisagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Agmerienda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo ta si mangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti meriendaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Ha! Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya! Agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mo't kan kwa na. Iso sinong bata kon. Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaunan nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo.
Tama nga numatagtakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka, kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie? Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh. Kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam ti Rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Kwa. Di ka agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Kunakon kat akas na ti planom. Tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka nupudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apudno. Sigurado amaamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumatlaeng. Saan ama ikariti may salaeng ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamutan iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan kani Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaganan? Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas na tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may sak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagakankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naklagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaeng ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa ababaunan ti kayat ko. Tinapatig kanyak, ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan, tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama, pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie? Anya ka di ti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Kidakas na, naging inagagda pa iji-igi ti baybay. Anya? Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kun
pagang-angawan na klaang. Tinasayaan. Agsarita kayo at wabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kanjak kayatin amangag ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day jay atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam? Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan di ti balay ko. Ha? Madam? Kat jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Ngam di ka kayat para iti anak ko. Madam? Isa pumanaw kan di ti balay ko itamot laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamot laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pay laang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Ay, nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan. Di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mangtagtagibasit ka data. Angie. Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan ka na pumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimot. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang tayo nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti kunayaw. Agnegosyo tayo laangan. At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa? Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan dak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. Sige, kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat lang, pumanaw tayon di ti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at da kada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawon mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, syaklaangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya? Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon nga ngr-ngr-ngr. Ngagsapsapol iti sikbaban na. Anya? Inkamin, Madam. Nauma kamin iti ugalim nga amo. Gaputabak nang kan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kitaak man tilaing mo ita tapumanaw kamin. Sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla,
Ayan da, Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha! Pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ha! Makamo da iti biyagda. Ante, amo ka din ni kasinsin Hubert api manaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min api napanaw yo, ante. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan no ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, ante. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti duapay a babaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, ante? Diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Uray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaaupumanaw da ije balayo. Tay nayabak la kumaidan ije balay. Unay mo't ngamin ni mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani mama ti masurot? No pakasaknan ti pusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta ida. Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino ti pangsarakan ta kadakwada. Adto ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wingarod. Ay, makaikawa lang atalaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salaangan akwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka iti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un arod Angie. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Angie! Anda ka di parikot? Kailiw ko ngamin ni Sir Frank. Saan mo't gaya manapudno ti panagayat na kanyag. Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingpot day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingpot. Angie. Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Iso nga awag aklangan. Tagsarita kami. Kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Iso nga awagak tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigat akong nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abwe na manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagitalakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan, taamangan no agmalasak. Anya? Sige, inakon. Di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at tiugalim. Sige, madam. Inakon. Na? Ingkalaangan gumatang ijay palingke.
No kayat mo, ti agsida iti ikan. Nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ni Hubert. Nangan kami iti restaurant. Anya? Kat, apay asaan ka nag-take out iti kanag? Pangay pinapanaw mo nagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron dalos dito'y balay? Sika! Aramoy na mami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo nagiti babaunan. Nagpintas matanda ito'y nangawisam kanya ka restaurant? Sir Frank? Un Angie, manmanuti tao dito'y. Isua dito'y ti kayat ko apagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo, tunggal umawagak. Isu apagyamanak, tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank, nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapunno kanyak? Kat pag-ayaman naklaang. Pasensyakan iti day diyan nangag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di kan nasarsarong karan. At dangamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Hangga po tagayan ayat tamat. Diyak ka mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngam diyak ka mo no napudno ka kanyak wano saan? Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam ti Rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Tasyak, ay ayatan ka unay, idi paylaeng, Frank. Ngam diyak mo, no napudno ka kanyak wano saan? Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napudno akan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko. Idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impuswan day jay. Nasa oklak tikas jay. Tapno sardengan na ko ni Auntie Carla. Frank? Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasaga na ak amang ikalay sa kan ka. Nga uray may saak laeng ababaunan? Saan anas kanday ta? Katap no awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isudat tinasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino, ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisanok dito lugar. Gapo tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka di aron, Marta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sikati masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na, baro. Kat naragsakak para ken ka. No isaw ti makatuluyam. Agyamanak na na. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo ken ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Uwan na. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay ayatan ka. Day tatipod no. Sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak.
Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko ma, tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinakam ko. Gaputan na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita, kan ipariknak ti kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka, kan iti pamilya. Ti kinasayat ti ugalim. Day tatikas kanan, Felisa. No ita, saan pa'y ati maipapan iti ayat ti ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko aragpatan. Si dadana ka tumulong kan ka. Adda aklat na iti likodam. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo iti tunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaisaw, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana. Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumitlaeng ti ameng. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo, balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. Wen, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tila ko tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Uwan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsa ka unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad-ad dumoras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay. Ngamsyak. Ay. Kaya't ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, sa anak pa'y anak kasagana. Urayan ka Ha? Urayan na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang? Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngamsyak, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan, tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga, nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa'y lang arot your urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid diti balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay.
Ket ijaya kon ngagnanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusong batan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanayin, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangedden. Naglalainganan da di a Felisa a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day tala kinabak nang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali a mairanod. Pwes, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaunan ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw ka diti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. No kasta pumanawak met nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta idin ti may papan kada Felisa kan, Hubert. Nakunakan ka. Asaan tan napakibiyangan ni Hubert no maipapan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon, nusubag to pa'y matlaang. Sige, ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kan asawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayem ko a babae iti dayto adiso. Kayat na dito iti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayem mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, iso damat lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng indang agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, amom ka di, napay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyal. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik ng kanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kayat ko amangag, no ay ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Day talaga. Felisa, Inarakot na, Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatin ka man, Hubert. Kayat ka nga ikalay sa iti kabitan na panawen. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak asorpresa kan ka, nasumbatan nak. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Da ito'y abalay ti pagnaadan ta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti da ito'y abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito'y tan nga agnaed. Awan ti rumbang nga pagbut nga. Di ka agbutan ka ni mama. Ken saan nga iso ti lapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Pumunag ta, di na balay. Adto yun ti meriendayo, Sir Hubert.
Agyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa unisar kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, ta italaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunam Kayat na ti agadal. Iso at tulong ka makaadal. Nasaya at no kasta. Ken, kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin, kat ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan. Sige, auntie. Agkape kayo pa eh. Agyamanak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka akasarita. Kayat ko nga ibagam kanyak no sa dino ti pakasarakak ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasarakak ken kwa na. Amangan matnusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak ken kwa na. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan ayat mo at talaga ni Angie ababaunan? Huwan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangran yu ida. Mabalin ka di. Ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam ti Rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Ang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan ayat mo at talaga ni Angie ababaunan? Uwan, auntie. Day tatipud mo. Oh, tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabalin ka di. Ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Anyat ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran. Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan yo ti pinagpuunan yo. Ta small grocery matan, daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert ti nagtaudan ti pinagpuunan yo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tila ko mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan yo. Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingetan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sauyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingetan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto iti balayo. Siguro, nakataptapo kan iti balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan, Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kayat ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert.
Amuklatan akasta ti sawen nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak day ta babaunan? Asi ka amay sala ang babaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palak. Saan ada kayo? Napudno akan kuana. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palbiyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adayuan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agadal. Siya kunti makaamo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay doa ka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie, sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gapot abak nangan, tagtagibasiton na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit a panagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti bagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kankwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wan, nana. Husto kayo, nana. Aramidan mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Agyaman ka? Nakadagas ka man dito apartment ni. Gapo tayo oras-oras akailiw ka. Diyak makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka, no kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam, kaya't ka atulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan again rawang takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap ko matan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka. Ang ambay anak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaang. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Kat aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong ngagpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbang lang, Itigasta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sabagay, uray ko naan mi nga ada kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw-awit iji balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talaga agmay-may sa iji balay, tabarang makapagpanunot.
Iso di tuyak pa lang palay mong agnaad. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige pa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Awon gayam. Kaano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kayat na pa iti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayat na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat mat, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy, no di datayo matlaan. Dakkel ti tulong na day ti anegosyo kada tayo. Wen Felisa, pudno day ta. Ano sa inyo nga ro ti tumulong kanina na Linda, ha? Wen Felisa, awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen anti, tani, rabiin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan anti. Da kamin kininsan din do ti makamo ditoy. Wen kaanakan. Sana bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay anti. Wen kaanakan. Kat sapay ko tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo anti. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakes at tao kinidindo. Awan dakes nga aramiden mi ditoy, anti. Wen, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, kaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasayaan mo. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay-saya atag. Felisa. Oo, inarakop na matan. Gapota kayat kan nga kalaysa. Dumtang to day ta agundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabitanan na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lata ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert. Sana bale, tadamat pag naadan ta. Santa nga agnad iti balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. Ngam, Hubert. At kalaysata ko man. Ikarik, sana madadahal ti panagadal mo, nga ura agasawa tanton. Agyamanag, tay may naksinukon, Frank. Imo nang aminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysata ko man. Angam, saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, aggidan kami nga agkalay sa. Ha? No saan pa'y nga agkalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod nga agkalay sa. Alagit din, agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kiti di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda, tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga kalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, taipanak manan ije balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kit dia, tamakita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kagbabain, Angie. Kung amin, talaga ang mababain ako, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa, mama. Taaggigidan kami kada insan Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay.
Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabaknang, madam. Numabalin, di kakayat nga agbalin a manugang ko, Angie. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot akmatlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay nga sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka di nga agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laangan. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laang. Sige man laangan. Aday ta. Angie. Kasya laang tikis mo? May salaang? Wen, madinusubraan. May mayat, ti kontrolado. Sigurado ka? Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ala, pagandara mong ti kotsem, taintan. Wen, sige, mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasa umot dayta kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Da Hubert ka kan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo, umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasarita nak ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagato nga imbagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Frank. Saan mo nga italtala kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ket ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total makitak mo ita saan danto nga agbabawi. Amang ikalaysa ka dagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalaysa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga kalaysa? Awan mo ti parekot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parekot iti dayta. Pagsasaritaan tayo, no kasano, kano niya ti aramidan tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ketsika, saan kanto nga tanga agbabawi apa ikalay sa kanyak? Saan to Apolos, Hubert? Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ketsika, saan kanto nga tanga agbabawi apa ikalay sa kanyak? Saan to Apolos, Hubert? Magagaran na may papay ti panagkalay sa ta. Insingasing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, agalay sa atan.
Paikalay sa akin ka. Iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo ni Felisa iti tunggal maysa. Iso, sige, umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, mama. Agyamanak, madam. Sige, sika nga ron ti makaam mo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, mama. Agyamanak manen, madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpasyo amin ang tirumpang asikasuan yo? Wen, mama. Wen, mama. Nasayaat no kasta. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa, mama. Nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akim muntra? Iti kalay sami kan ni Angie. Gaputa makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim muntra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen, mama. Wen, mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si papalubos meten ni mamam. Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, papa. Ala, agsagana kayon para iti kalay sayo. Wen, papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Felisa, Hubert. Agbagay kayo at talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita kat madam pailaang tiawag mo kanya. Mama. Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy tiragsak yun. Agyaman kami, mama. Kompletong tiragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayon. Wan, iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumat gayam timang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako na yo, mama. Ulitek, tiagkid daw iti pamakawan. Felisa. Lipatin tayong tinapalabas, mama. Agyaman ak nga rundo kasta. Katana, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. Sige, mama. Napagsaritaan min kan ni Angie day taabanag. Kat imanugot nga agnaad kami dito'y balay. Sige, mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko, tamay kariak nga agnaad dito'y balay yo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko dito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti da iti abalay no din ni Frank. Sige, mama. Dito'y kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig anaiimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga minti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan mo't parikot iti dayta. Adamat silid iji garahe. Nalawad ang siya'y. Ada siyari jay. Isa komportable jay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert. Adamat silid ang mabalin na pagturugan ni Nana Linda. Agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida intun bigat. Nasaya time may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Wan, Nana Linda.
Kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun da ito'y apartment. Ang adda ka kaanak ka. Awan parekot iti dayta. Sige, irugi yun laging pake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabannog dito'y balayo? Tauray ladwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramida. Takas ta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripasok ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo? When mat? Nasayat no kasta. Imbaga ka ni mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. When, Frank? Amo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda ang gibumbunag iti gamit. Danana Linda, imakardan dito balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y Danana Linda. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti inrugimi ang negosyo. Ala, bumabata nga roden dito'y kotse. Nalawa da ito'y silid dito'y garahe. Dito'y kayon kini kasinsin mo. Kumpleto pa'y gayam ti gamit dito'y. At dapay paglutuan. At dapay electric fan. Kanda dumapay. Wananti, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa. Ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao. Dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isong agbalin ka nasaya at. Tapno nasaya at matigasat mo ka anakan. Wananti. Agtalak ni Sir Hubert kada tayo. Iso pinagnaid na tayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalak na. Wananti. Nana Linda, adain sa ganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parparier. Wan, balasan ko. Alain tayon, ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wan, Felisa. Nagsarita kamin kan ni Felisa. May papan iti inrugi tayo ang negosyo, Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagayaw. Tangay saan min ama asikaso ti negosyo, Nana? Inkadang may ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. Anya ti kayat yu asawan, Angie. Felisa. Kukwayon ti negosyo tayo, Nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwayon. Anya. Wan, Nana. Napagnumuan min day ta ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat ang mabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi, ama isaganaan tayo, ti panagkapsot yun to, Nana. Kayat mi nga inton ang kapsot kayo, adda si dadaan ang gastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. Nagsaya at hindi kasta ang plano yo, anak ko. Agyaman unay kada kayo. Ngumapay ngay, ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, Nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat no makalpas kami, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, Nana. Isu ati matgadan ti store. Para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo.
Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen Felisa, kaya agyaman kami. Agyaman kami, No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen Angie, maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agor nung kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at na nakapasyar kayo dito ayan mi, Papa. Wan, gamawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, Papa. Sa nabale. Awan gayam. Kumusta ni Mama, Papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parikot kan ko na. Di nan kaya tirumwar ngagpasyar akas iti sigun nga aramiden na. No kasta? Anya laangan ti aramiden na, Papa. Tamtamingin na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanen anaunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. Maragsakan iti panagbalbaliw na, Papa. Ala, no da oras mo iha, ikasarungkaran, wan? Wan, Papa, aramidak dayta. Italang nagranata dito kantin, Felisa. Wan nga, Rod. Nasaya ta nagranata dito kantin. O sige, agmeriendata. O sige. Mayat dito nalamis a juice. Ay, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laang. Agad adalta, diti pagadalan ti babaknang. Anya nga rod, kat baknang mat da Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw idi ababaunan. Nakaasawa ta iti nagsisingpot abaknang. Saan lang ang nasingpot? Nataerdapay. Pagyamanan taday ta iti Diyos. Nalabit, aday titigasat, para kadata nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaang, ababaunan talaang, ngam, adamat gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Ngarod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Diyos. Nasken mat at tumulong ta, no ada kasapulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta ngagbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Gusto ka. Ala, Angie, good luck ka data, ngagpadpada. Wen, Felisa, sapay ko mata makagradwar ta. Matungpal day ta, gapo ta napasnag ta nga agadal. Kablawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagradwar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Kasla ka ano lang, day di agpapay tayo ababaunan, iji balay da Sir Hubert. Manon at awon tinapalapas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No dikat nasaya at pa iti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagatal mo, tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wen, nana, sapay ko Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal.
Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal ka magkanakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Juan Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Felisa. Ita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya ti makunam iti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert, agtong palak. Papa, agyamanak iti panagtalak yu kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalak yu kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, ah? Noawan ka. Saan kumaan na sa liwanwan ti biyag ko? Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Ammok, nga umasin sumutla ti biyag mo. Amom ka dino apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasayaat ka tao. Kasta ka di? Wan. Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan, kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamat ta na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Wen, matumpal amin dagita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsakak ama kaamo iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasang ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Ni kano man, saan da nagkusi. Dayta ti rason, no apay akayat kumat ang makaadal da. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayon ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't, Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen, Nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Ket ita, nasken akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Hagyamanak balasang ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Hagyamanak. Mako na anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anaan-anay ti ragsak yo, Nana. Katapno naan anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken amakita, kan makalangan yo dagiti anak yo. Agyaman akunay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kumati na pintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya